balikan ng mga Muslim na ayat dirikitan o kakapawingin na sa pamapian hindi bugirikitan ng Allah na ginawa na mo alhamdulillah. So laman uban na ko. Karena ubang ako din bisa na so papasang kakamata ka ng isumber at tanong naman kamagumpunan oras. Tamo ka na matagar ka ng initapang asumbay at tanong ka magaan ka po ng ganat hindi ka ng ganat ito. So kataid ka na matagar ka ng pisumbay initapang raka at tanong ka man magaan po ng mada o di nasa kanya. So alhamdulillah. Dito sa Muslim apian kung adun di magagdan yan sa ginawa niyan at kapapian ang gulo na alhamdulillah. Karakoto Allah. Rakoto Allah ay ito pangyan ka nagupisumbay ka. Ayun mo kami alitan. Amay kung manumbay ka sa Amerikana na di ka di mamantak na mamanuntudan kung mga ginawa yung kasasari mo Nagpapamang umakal kasiran na uwi na sopir ko na singahan niya. Kagimat na koto pisumbe o koto mga katay sa koto oras kasabot sa koto Amerika na sumbe ka. Datanan ng mga pagari ang mga Muslim soban-soban. Matagal naman ini tepang ang matagal naman pisumbe. Bantu sa tamu. Bantuan sa mati ulunlah, bantuan sa manusia, katain sa kadang bangsa sa ato manusia pati mga bantuan. Napisumbayan ang mga kabay. Sa bro, na lalay na nakamakay ng kakaanta naman yung kaginawatan. Sabab, saging kaya bantuan na isayin at ipagbuno o manusia o nakakilala igil at din masuk kita. Ano na yung maana din masuk kita? Na niya bali sa kisumbrero na ipangin Quran yan. Adanya misal tutukir ko na maana sa Allah. Nasulti ko Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi ithqal dzarratin min kibar. Dia ipahasol sa surga tahu akan tahu puso ia sabab ia itu meranam pokoknya dosanya sabab ia datang ingin natika ama papa dalam apa lembu so sehingga nami pedumbuka so ilmu nami pedumbuka mi penimpo apa so tamu anak sebangsa kamu suai mana kata dalam nanti baru. Nah, pagaling tanong ng mga kagaya kanta nagpakatanog kanta ng mga pangaling babaan sa ikurang bulaan. Ang manag na may kamawapat sa manusia, Muslim, na may asara sa dunia. Kataw niya nung namalay matitim o mga sambayan na gusto mga sadakosal na makatukog sa inapag-ipan ko ng ambul na Diyos ako manis sa alam. Oleh itu mga pagalian nagbandingan taniman to ama keempat agendingan ama tu ko mga paya keren itu mga kedua gawe innahu rabi'il awal yin kaya ulan rabi'il awal antuna ansisaya amasa Rabi'il awal sayati yang menyimpan sekini bawaan Rasulullah. Ayat ini kalangkap, ini pamayakat, mga Rafidah ang mga Syiah, akini bawaan Rasulullah na ikasapul agubus di Rabi'il awal. Aginan imang kukwatan
Ini ni mako mga Kristen, malunig ko sa tutulan sa Ligaya Pilipinas o kaya pakasundo Islam. Ayan din ang ngalan ng Pilipinas na Agra, Malaysia. Sekotrasi na Georgia, Malaysia. Ito. Sinya ako sa Malaysia sa mga syarif. Asumirin sa Pilipinas at ididulog ng awitiran sa agama. Ng kurang-kurang sirang na makaaway mo sa kapit o mga sufi na makaawi sa kapit o mga Shia na ang yawit at ang madalingan panalima o mga Shia na iyan tayo kung sa mga ilan. So kinimbutan kung Nabi sallallahu alaihi wasallam na madabal so kaya ano yung sa history wag na hadith Nabiya ba sa mga rapid ay mata lima o kada kalang kung mga awam ang may tuna kumaninit so katawin yan siya kung agaman na matari may ilan ay kasapul ang buwan. Okay na ayat itu matatanto na ikasapul ang buwan so kiyawa pa to Rasulullah. Na ayat itu kinimbuat na iman to ay kasyaw. Ay kasya iman to para ilaw. Ada kaso ini kan loh, tidak loh kita lagi kita namanya dulu mana. Ada mana awi dulu manusia, Amerika kita. Aku kandung, aku kewaitan dulu, aku Yesumina, umanga sabda. Sabda ko, kian tidak tinggal kapagitaw. Na pagkalukin na niya tayo mga sadata sakya tayo matano sa basta gagawin na siya. Alim beberapa kabunuh akhirnya kemudian kata-kata anak-anak ayah berkenegaraan tahun nak sudah dah bunyian dia kan udah kasih balik nanya dia mau pada bangas kita masih ini asusan nak pada udah pakai si kuben dia mengasih awan lo ada di dalam ada itu udah itu amangan muda asal si kuben bukan mana terusir nanti ada dia kan berbingung pasal ini pokoknya udah tu nak kita pokoknya sampai ke apa yang berubah beruntung dia nak bermain itu kan itu akan diterang. Itu kita lupa bila dalam kalimat. Nak pendirau aku tiru kita yang berburu. Ada yang nasi ni susah malam. Artinya ni apa sih? Dia ada yang tak kuasa. Nak ayah dau kata orang kan dia ko pelakon yang itu kuasa yang itu orang mau tahu. Ada kedeng sah. Aku ngerok. Berburu. Begitu sempurna itu, ayat kata aku. Kata mana ya? Cuma itu orang kata mana ya? Ada nama anak ustaz apa dari negeri itu yang apa mengatakan durian, mengatakan penelitian bentuk. Ada caranya? Yang akan datang nama kita ada bersama durian. Hidup penuh kepau, semina. Kata mana itu dalam putih mata, tadi aku di putih mata. Si pemangkal dulu, ia kami sabar sampai dibuka dulu, lalu dibuka orang maka sampai si sama si, ubinya sepenuh nak pukul apa pakai penasi penaniga si pemangkal dulu, asal pemangkalnya sok dia. Ya nak, mana oleh pemangkal? Ada lagi yang mau dibela, hadis kesana mana sama pemangkal. Kita kira kan, mana ini akan terima tahu ubinya kasandi kesumina kubedan. Sembilan ko satu ini pakalata. Tadata sa imanto at tamalimanto. Nagkapakaya minang ako sa sasapul na di puro maribat. Asya ito nagpakulak. Uba yamana na liwa gagawin sa kanang kulakyan. Nagpasuliwin yan kaya kulakyan. Nagpugulma kayo sa mata-mata. Sembilan ko lawas. Manawari ko mga landunan na lagi kaya maulidan natin. Gak maulidan natin surah-surah. Si penanya aku nangi mga pagaya ini agak diambil di mga ranah. Siapa nih? Sunat tayo mga siya mga gaya. Takut tubuh atau tubuhnya semua siya tak tatai dulu. Saya tahu mga pagaya dan biar di Rasulullah. Budanya mesabo. Budak panang kelang ilam Abu Bakar sekian wapat
dapat suau Umar, dapat suau Uthman, dapat suau Ali radhiyallahu taala anhu. Abu Dhul Abu biasa atau hukum mga sahaba ibon ay mana na minulid nabi. Dapat ko mga tabi'in, da Syafi'i, da Hanbali, da Malik, da Hanafi, abasan minulid. Katawani ayat tiad na gyan kaya maulid nabi. Kasi tayo paano ba maulid nama biya mo? Ay paano mo pendidik niya si Quran mana isos ko kayo na natapos. Hindi ka pumisya talaga. Nagayamanin niya baka nusyo pa rin kapag siya. Buda katatago. Naging hindi ka ganyan. Ano makapamimigyan? Ayat tiad na yung mga pagariang kaya maulid nabi. Araw nundun mo no tabihan ka na na birthday. Actually, hiro mo rin mga masukin mo na. Nasiku kar al-rabi ma'ana. Asiku kiasul o ikapat gatos ragu o orient o hijrah. Yan din sa mga sahabat, yan din sa mga tabi'in. Ikapat gatos ragu. Na ayam mawi bisa na minggusan apelano na so grupo penggetua sa Ubaidiyin. Agian kana na mga Ubaidiyin na makapuko na nasi ko mga Rafidah ay penggetua sa Rafidah na ginasok pinaka-istrikto ko mga Shia ay panarimayran na so mga Sunni sa kamanan na makasuwag. Tira na sa mga patay sa Sunni na makasuwag. Hindi ko basera para makapamununan ng mga watera. Pagkaya. Nasena masakit o baso pikir yan aso Fatima naso pikir yan aso Aisha ina mga mu'mina karma Rasulullah na pikir yan amisina. So Aisha nasena masakit o baso pikir sa amisina so Aisha akarma Rasulullah na karawan na kana kidig na kani pasriyan. Itu adalah seminggu na nasusunin na penundungan na masa itu dapat na gue na keto na keto na kaarap ko rin nga napadurin nga na dina kananan arupatan kapan kararang itu tuh lagi nasabag ko kanin ito katawi sa jim kai aban tinantan lagi sabab adi umamli susah ko mga marami. Yan yung mga gamit. Magulog sa mga ito, tumalo. Kung magdadara ng safety, magdadara ko pa mayroon, ko pa manito tanong. Ay manana. Kung mga maigila, ang tua mga ustad tanong, adi sila di mamagigila kapag kumalimos. Taruh ko mga paisano, ko mga nisiran man ko. Sumia pagiging ka sa mga idaragat, ketotok ko mga wata, mga alataw. Ako mga nisiran saya mana niyan na ato na ibalik. Kailangan nila sa mata, kinimbutan mabuko isa. Sumuso mga niya mauna na dito, ito kapag-ibig yung ito kasilawati ko, Rasulullah. Hindi na mo, kaya mga gulo-gulo, kaya mga gulo ito mga sekya o sumasya. Yan na natin mga pagariya. Yan kaya maulidan namin na din yung Islam. Agamay ni ng mga Rafidah, agamay ni ng mga Shia. Sira ni Minggu al-Saya. Yan sa mga Shia. Ada yang talimaah. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapikir lampan. Andi aribat su Jibril kabanyan din mini bugay so Quran ko Muhammad dapat nasib Ali. So di so Quran ayat di sini na pikir Allah la ya'sun Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. So mga malaikat na diran subang so Allah sasabu sa lembot ini so kira na ko pa. Now paman ang nabagyan ni so gubernur Muhammad nasira binigay ko Muhammad. So ay natiyari magkira na sa Allah. Gina ni mga Syiah mga Rafidah. Apa mau sendiri di hubungan sa YouTube na kaya niyo
penidilan tipu mo agama. Sana manay kapag unta pangkiran sabi kaya maulidan na ni. So mga Syiah Rafida so mga Sunni na dedin abayran detaran apya sa sakit na bata. Ano ni maananan? So mga Rafida na sa lako sila ni Quran. So kung sa Quran nila nasisi ko Fatima, yung muna ka magagawin na dunya. Hindi nga sa tanong na begitu. Ito na nga Quran natin yung simple lang. Hindi na naribatan na. Niya kapitan si. So antay yung makaw, kahit dun sa katatagong mabuti tatagong Fatima. Mga kira na hindi na Rafida yung bulsa na mawilin na din na din. Sa lako sila ni Nabi. Niya tagal silang sa kaya dapat kaya ada peran Rasulullah na sabab ko kaya tagaliran na minibas silang sa kita may pauwiran ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. At kama sa kaya nila sa iyo ko ay man sa kanya niya ako sa iyo mo ka ko ang yaribat ko diberi karon diberi na ron turun. Sana ko sila ni kaibigan mga pagari makay na sa Syiah na pamatan kirimat ikat mo trakta na disibo ya. Ngayon na to na tuloy na po nila nandun man ay kasugot nila sa nakira sa Iraq. Kakbay na sa Iraq. O di nagira tumampas ang kalasay. Sana ko sila ni Kiblat, sana ko sila ni Quran, sana ko sila ni Kadnan. Kaya tipi-tipi ang Kadnan nila, simbol nila na sukan. Nama sa pikir nila na yakub at usul sunara na sukan. Iyo ko nang laki-laki na takot pakai number tanong pa naman. Laki-laki ko na ginawa so tong ka kali. Ay na dendeng na ginawa so ka mo ani. Allah, barisin na niya ako bilang. Nasokon so ani ada sa dunia, ada sa darapan kasisi mo sa gigya dugo. Ari dulu. Mama mo. Gina nang naman wakal kanoli ka anak gina ni minggu at saya mau di dan Nabi ya tanto aku buaya sahabat. Yang ada yang tenun na yan ay mata-mata ang mga kaberek na padana ko niya makalala gusto. Saan sa mamuno. Anto na sabab. Ayah sabab akala na dusa pagarek na Muslim. Nakagiya mata-mata na inumanan ka suwag nga sa doon. Tampo Allah na doon tampo Rasul. Lumiyawan sa tipu. Doon tampo Allah. Doon tampo Rasulullah. Dan yang bulalanan dan bulalan ng mga sahabat dan bulalan ng mga tabi'in dan bulalan ng mga imam ng mga Muslim na ayamin doon na sa mga ubaydiyin adi sila tumatay o Nabi Rasulullah na hindi naman disinda sa mga sahabat na di naman disinda sa mga malaya. Mga ripon Allah subhanahu wa ta'ala dan akikatumbis umawli dan Nabi si Islam sa bagya susatiman abadan si kapakademian na bagya sudata buuin dan akikap na akikatumbis ya si wala kaagamanan Arab agamanan umama Syiah. So bagya gipo tuan tutulan kung kinimbutan mo Rasulullah ada na makwa Pilipia. Kung kinimbutan hindi daw gusto kaya patay niyan kami kaya tanudan kakagiya niya binantay sungaran yan. Amapi amama anak piturunon na ayat adna mga karamat adna mga mu'jizat na may kaya mo langan. Naso kinimbutan na ada kaya mo langin. Ada tak kita no, ada lagi yang akan dikirimkan. Mas miu na Rasulullah. Mas miu tatano sa mga karatas. Nasa katanan niya sa tanong niyo ta ko kuda tare so kaya ko may makabas ko. Piya mimikiran ko na binta ni sabi. Na udah ba ko piya so dito kinimbutan na ka manung kira lang siya ka siya pa mas lalo sa tabas. Ay tinuruan mga berdiran mga kinimbutan diran sa mga kilala. Inimbutan sa inimbutan ang mga dato naging malupitusan kasi inimbutan kalin sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na watayo dama inabu
diterus saya kasih gudul, anak juga diterus saya sakula usiau, anak sakula gudul, berang-berang soriwaya masuk bulan Quran naik din al satu akhir buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya dapat saya histori kalau yang kau naik kasar, mulai kasar, lagi timnya dari mana? Kita berapa kan nak apa penasihat, kan nak apa dulunya. So bagaimana manusia? Menengah ibarat ini makanya berbiasa sampai mana bisa ia bukan ayo bukan kapan ia mau dan mau bergina berbiasa sampai mana dulce hanya ambil waktu sama lah arti kubur si orang hanya ambil waktu sama lah arti ayat itu tahu Tuhan bersih. Nah semua Nasara, antoni mga Nasara, mga Kristiyan. Ini menyebut Isa, ini mengatakan Gregorian atau miladi, makna artinya yang adun di bumi mantua bulu bisa kami menyebut apa Isa. Hijri, kenapa Hijri Arab? Arab Islam. Ayatnya itu nasib menyebut apa? Hijri yaitu beli Rasulullah sama dia. Kenapa suka dibuatan? Itu sebut bersama pesan. Nakatan dari kan tadi dibuatan dia sama dibuat kemudian mau orang lagi dibuatan nasi di bisnya. Ikut ni satu ini nama kalau bisa di mana aku masuk berarti. Tapi saya itu mana dia dia. Dia pisahan agama merah. Sedikit berani saya. Mengorek Allah Subhanahu wa taala. Madakal amal syirkiyat apa nama tu apa dia buka maulid Nabi alhamdulillah kami akan bersaksi daripada si mga sufi mga bermaingan nama Ibn Arab na ilan siya di maulid Nabi na penanawan niya Rasul si kurang katan ko kaya si kurang mga ustaz dan itu dah sabda kata dia buat ini ran Rasulullah sekarang di translate dan kita nak na ada bis mga timbang apa anak itu aku tidak Rasulullah